Zdravo svima. Danas ćemo razgovarati o jednom leksičkom odnosu. Govorit ćemo o sinonimiji. Voljela bih da zapamtite tu konstrukciju leksički odnos, jer kad govorimo o sinonimima, mi ne govorimo o rečima samima po sebi, već govorimo o odnosima koje reči razvijaju u međusobnom odnosu. Hajde da pogledamo neke primere. Da li je isto reći to se desilo na putu ili to se desilo na drumu za Novi Sad? Da sam rekla to se desilo na putu za Novi Sad, verujem da bi sve bilo jasno i to ne bi izazvalo u vama nikakvo podozrenje. Ali da sam umesto lekseme put upotrebila leksemu drum i rekla to se desilo na drumu za Novi Sad, sigurna sam da bi u vama to izazvalo, pa u najmanjem slučaju, čuđenje. Jedan moj učenik mi je, kada sam dala ovakav neki primjer, pitao je li to bio zemljani put. Hajde da zapamtimo ovaj njegov komentar, jer je veoma dragocen da bismo razumeli odnos između ovih leksema. A pogledajmo drugi slučaj. Šta mislite da sam vam malo pre rekla da sam doletela aeroplanom? Sigurna sam da to ne bi bilo samo čuđenje, nego da biste mi dodelili neku drugu, možda dijagnozu. To naravno nije čudno, jer vi znate da je aeroplan arhaizam, i to arhaizam koji je zamenjen leksemom avion u savremenom jeziku. Znači da bismo mi rekli aeroplan jednako avion, ali mi zapravo vidimo da nije jednako, jer je ovo arhaizam. Isto je i s ovim trećim slučajem. Kao što ne bismo rekli da je neki čovjek uginuo, sigurna sam da ne bismo rekli ni da je fikus preminuo. Iako ćemo reći da je preminuti jednako uginuti. I u rečniku sinonima pronaći ovo kao sinonime. Ovakvu dilemu sigurno nećemo imati u sledećem, ovom poslednjem primeru, jer je apsolutno isto da li ćemo reći izdvoj rečce ili izdvoj partikule. Rečca je zapravo prevod latinskog termina partikula. Ovi primjeri bi trebalo da nam pokažu pravu prirodu sinonima i stoga njegovu najširu definiciju. Dakle, kad govorimo o sinonimiji, mi ovu pojavu definišemo na sledeći način. Sinonimi su reči istog ili sličnog značenja. Istog ili sličnog. Pogledajmo prethodne primere, pa ćemo reći put i drum nisu istog značenja kao i avion i aeroplan, preminuti i uginuti, ali rečca i partikula su reči istog značenja. To su apsolutni sinonimi ili istoznačnice. Ona prethodna tri primjera nazvali bismo relativnim sinonimima ili bliskoznačnicama. Ali kako ćemo mi utvrditi da li su neke reči sinonimi ili da li su u pitanju apsolutni ili relativni sinonimi? Iako se najčešće oslanjamo na sopstveno jezičko osjećanje, ja vam taj metod baš ne bih preporučila. Možda bi bilo lakše da koristimo test supstitucije ili zamena. Možemo li jednu leksemu zameniti drugom u kontekstu, tako ćemo zapravo utvrditi da li su u pitanju apsolutni ili relativni sinonimi. Zapazio sam tu pojavu, reče neko drugi, uočio sam tu pojavu. Da li je to isto? Pa da. I evo ovdje možemo već da pokažemo da apsolutni sinonimi ne moraju biti uvek vezani samo za terminologiju, iako neki leksikolozi veruju da sinonimi zapravo i ne postoje. Oni se vezuju za činjenicu da je najveći broj sinonima onaj koji se ostvaruje kroz relativnu funkciju. Kao u primjeru, išao sam ulicom ili šetao sam ulicom. Da li je to isto? Da li ćete, ako jako žurite u školu, reći šetao sam ulicom? Pa nećete. Ali da li ćete šetajući nekada reći nekome išao sam tako ulicom? Aha, ovdje zapravo uočavamo da ovo išao sam, zapravo glagol ići, ima šire značenje od glagola šetati. I tako dolazimo do jedne nove
osobine koju prepoznajemo kada su u pitanju sinonimi. A to je činjenica da se sinonimi organizuju ili u parove, kao u onom primjeru rečca i partikula, a mnogo češće se organizuju u grupe. Sve te grupe, sinonimske grupe, zovemo sinonimskim redovima. I one imaju jednu sjajnu karakteristiku, a to je da su to uvek bliskoznačnice koje imaju jednu dominantu, odnosno jednu leksemu preko koje se mogu objasniti sve druge. Ako pogledamo onaj naš pređašnji primer, lako ćemo rešiti i ovaj zadatak koji sam pred vas postavila. Dakle, odredi dominantnu leksemu u sinonimskom nizu ići, koračati, hodati, šetati. Šta ja zapravo vas pitam? Preko koje lekseme možemo da objasnimo svaku drugu? Već smo malo pre videli u onom primjeru koji smo malo pre radili, išao sam, odnosno šetao ulicom, da je glagol ići taj koji ima najšire značenje i da ići znači i koračati i hodati i šetati. A da ovi glagoli ne moraju međusobno da ubijaju značenje ovog drugog glagola. Znači, glagol ići je dominanta. To je, dakle, ona leksema preko koje mogu da se ostvare, odnosno objasne značenja svih drugih leksema. Koračati, šta to znači? Ići korakom, je li tako? E sad, kako nastaju sinonimi? To je jedno od onih pitanja koje se nameće prosto kada razmišljamo o leksičkim odnosima. Pa pogledajte ovako. Imamo glagol učiti i u njegovom sinonimskom redu navedeni su saznavati, obrazovati se, ali i štrebati, bubati, biflati. Da li su ovo isti glagoli? Mi ćemo nesumnjivo sve ove glagole moći da objasnimo pomoću njegove dominantne, odnosno pomoću glagola učiti. Ali ovi glagoli međusobno nisu sinonimni. Oni su se razvili tako što se insistiralo na ekspresivnoj funkciji, na dakle dodavanju specifičnog značenja. Pa ako kažemo saznavati, zaučiti, onda mi zapravo ovde imamo jednu pozitivnu konotaciju. Ali ako kažemo da neko buba ili bifla, mi zapravo insistiramo na tome da taj uči bez razumevanja. To razvijanje ekspresivne uloge veoma je važno za jezik i za sinonimiju samim tim. Pa evo sad zamislite jednu ovakvu situaciju da treba da razgovaramo o glagolu spavati i da vas ja navedem da nabrojite neke glagole koji su vama bliski. Evo navešću vam nekoliko primjera iz moje učionice. Moji učenici su najčešće navodili glagole lalati, nanati, pajkiti, nesumnjivo insistirajući na tome kako se govori o spavanju neke bebe, ali onda su oni rekli da to može da bude knjavati, džonjati, što bi trebalo da ima nekakav drugi kontekst ili nekakvo drugo usisano značenje. Pa zato, ako recimo beba spava, mi nećemo da kažemo beba džonja, zar ne? Kao što ako neko spava recimo satima ili da ne kažem danima, ako ne radi ništa drugo nego samo spava, mi nećemo reći ja, on pajki. Je li tako? Zato što je ovo pajki već usisalo jedno novo značenje, jednu milinu koju vezujemo za bebe. Znači, to je ekspresivna uloga koju razvija sinonimija. Ali ne treba zaboraviti da se sinonimija razvija i kroz sekundarno značenje, je li tako? Kroz proces koji je vezan za polisemiju. Pogledamo ovaj primjer. Pitala sam svojevremeno kakav je bio film i dobila simpatične odgovore. Film je bio dosadan,
reče jedan učenik. A drugi u prolazu samo dodade, mrtav. Da li su dosadan i mrtav sinonimi? Pa ako govorimo o primarnom značenju, nisu. Ali, ako pogledamo sekundarno značenje i kažemo da je dosadan onaj koji je beživotan, a mrtav onaj koji je bez života, mi ćemo videti da je u sekundarnom značenju ovi pridevi da su razvili svoju sinonimičnost. Dakle, oni nisu sinonimi ako ih gledamo u primarnom značenju, ali u onim značenjima koje su razvili kao sekundarna, znači u ovom kontekstu kada se govori o filmu, mi vidimo da je u pitanju sinonimija. A šta kažete? Da li su sinonimi blagodet ili balast za jezik? Da li oni šire leksički fond i zato su blagodet ili opterećuju jezik pa ih zato možemo smatrati za balast? Ovo je jedno veoma interesantno pitanje. I ono ima zapravo odgovor koji nije jedinstven. Pogledajte ovako. Pre 10 godina radili smo u Pančevu u gimnaziji jedno veliko jezičko istraživanje na kome se pojavilo i pitanje da li koristite leksemu kompjuter ili računar. Apsolutno svi učenici su rekli da koriste leksemu kompjuter. A jedan je još napisao duhovit komentar rekavši računar koristi samo profesorka računarstva. Zašto je ovakav bio rezultat? I kakvu sudbinu može da očekuje leksema računar? Vi već prepoznajete, računar i kompjuter su apsolutni sinonimi. A apsolutna sinonimija vezana je za još jedan jezički problem. A to je problem koji nije problem. Zove se jezička ekonomija. Jezik teži tome da eliminiše one reči koje ga opterećuju. A jezik opterećuju reči istog značenja. Znači, apsolutni sinonimi. Mi bismo sad mogli da se bavimo nečim što bi se moglo zvati recimo vizionarstvo ili leksička utopija i razmišljati o tome koja reč će pobediti. Možda i ne treba previše da razmišljamo o tome, nego da posmatramo samo kada smo posljednji put upotrebili reč računar. Mala digresija. Setite se, kada se govori o tvorbi reči, kako se zapravo utvrđuje utemeljenost jedne reči u jeziku? Preko broja derivata. A kompjuter tek po neki derivat ima. A računar, koliko više. Dobro, pa da li ćemo onda da kažemo da su sinonimi balast? Pa ne, možda su apsolutni sinonimi balast, ali prava blagodet za svaki jezik su njeni relativni sinonimi, jer će oni pokazati nijanse u značenju. Sjetite se one ekspresivne funkcije o kojoj smo govorili, olalati i knjavati. Dakle, sinonimi su, ako su apsolutni, balast za jezik, ali su prava blagodet ako su u pitanju relativni sinonimi. Svoje jezičko osjećanje, ali i svoje znanje, dakle poznavanje sinonima, možete proveriti u rečniku sinonima, naš najnoviji rečnik, uradio je Pavle Ćosić sa saradnicima, a ovaj rečnik može da vam bude stvarno veliki izvor jezičke građe. Ja se nadam da će on to vama i biti. A možda za malo razonodu, predlažem vam da se vratite filmu Lajanje na zvezde i onoj sjajnoj sceni provere
sinonimičkih znanja u učionici kod profesorke srpskog. Nadam se da vam je današnja moja priča o sinonimima bila zanimljiva, da vas je ponukala da o ovim leksičkim odnosima razmišljate i da ćemo razgovarati i o drugim leksičkim odnosima veoma skoro. Do tada, zdravo!